Aliw ngilkop singain mortigal kuktir kamle onara shortir ma tibirtir ilaka the morsel unofficial results sa proper box sa House of Delegates runoff election rangart Mau State 12 OEK maka the morsel proper box total registered voters 469 total votes cast proper box 168 at the pura number 1 El Fermin R. Mariang nilaya 84 pura number 2 Bleso Adar Garoy Mangmaya 84 total senkyol nilaya Fermin Mariang Central ma proper box 135 total senkyol ngilay Bleso Adar Garoy Central ma proper box 135 luay say yung mutal nga ngatay sir announce absentee dimla ka absentee received mang ay final unofficial results ra House of Delegates runoff election ra Mau State. Dong United State election ra Mau Mabililyo.
Hay kabungari arawatibur. Kay winewekan namin junior sa resapuk. Emit irriwation ayar ewer feru uwer.
maral sawak. She's a lady, a lady's spy. Imal nga nagarahawa, law ay silingil mo, kalalayo. So I'll be shopping around Pamangura restaurant, maral high class. Oh, she's a lady. Whoa, 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 she's a lady. Talking about she's a lady. A lady's mind. Welcome sa versyon. Hindi mga kaya masar mauloy. O bitauret sa eleng lekaka. Lekaka. She's a lady. Whoa, 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 she's a lady. Maral sawak. She's a lady. A lady's mind. Igil nga mali Mary Rose. Pura buhay marepong kabalharo. Kumakatingin mo kaya ako kumakatangam. Maray di siya nga yaluroy. Ukebit umit sa endra ka ng afa. Kibiyahin, wag ka magkasama ko mo. Oh, she's a lady. Whoa, 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 she's a lady. Maral sawak, she's a lady. A lady's mind. Di mga kaya masal mauloy. Mauloy, mauloy. Bitauret sa eleng lekaka. Lekaka. Oh, she's a lady. Whoa, 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 she's a lady. Talking about little lady. A lady's mind.
Dimsamasmaan ana indigo. Dimsamasmaan ana indigo. Okay, الموت المالوين القبسين المرابك الأدلو رينج سي أومس الآن يغضمور سيل نغرتماو ستيت 11th general election أيجل unofficial results ملاممريغا أيجل central ما proper box مغضمور سيل أوبيس را governor total registered voters ra ngartmao state tangar niya 469,469 Sildabura Central Box, el total votes cast, 99. Tabor Obis ra Governor, el number 1 el Bradley O Gumangay, ang ilaya 48. Number 2 el Jennifer Niraywet, ang ilaya 48. Sildabura Prop, o kumeng. Ngayon nga, tool blank, kamawan el void. Ilakad mo na proper box. May total votes cast ra proper box. Ang ngayon nga, 168. Tapos office ra governor, number 1, el Bradley O. Kumangay. Ang ilaya 69. Gil number 2, Jennifer Niraywet. Ang ilaya 91. Lang niya 1 al write in. Mas 7 al blank. Eda ka boy, del ka reject. There's a proper box. At total el votes cast tara el al Ngartmao State General Election. 267. Ay el total el Senkyol Ngilaya Bradley O Kumangal number 1 Rabalot 117. Again number 2 Jennifer Niraywet ang Ngilaya 139. Ngayon nga 1 write in 9 na blank 1 na void, eda ka reject. Akmugtol repeat ay gel unofficial results ng Ngartmao State 11th General Election. Total registered voters 469. Total votes cast sa Central Box 99. Number 1 el Bradley O Kumanga ang ila 48. Number 2 Jennifer Niraywet ang ila 48. Timla ka write in, kanya tool blank, 1 al void, eda ka reject. Tapos proper box, total votes cast ra proper box 168. Number 1 el Bradley O Kumangay ang ilaya 69. Number 2 el Jennifer Niraywet ang ilaya 91. Kanya 1 el write in, 7 el blank, eda ka void, eda ka reject. Ay el total results, total votes cast, 267. Number 1 el Bradley O Kumangay ang ilaya 117. Number 2 Jennifer Niraywet ang ilaya 139. Ano nga 1 el write in, ano nga 9 el blank, 1 el void, eda ka reject. Ay kal result tading artel table manggel sual me omesa sa beldi me.
trap house. Tarong ilbasyon na silang ramdam. Malalong ilbalo, ulong ang hadisi. Oh, selva lang el pasin sa langate. Okay, Lakadruk Morsel, Peleliu State, 15th general election. 15, 15th. Total registered voters Blue Rablilio 955. 955. Makadamorsel Central Box sa Rabalilio, total votes cast ra Central Box 161. 161. Ngel number 1 ra Obis ra Governor ang ilaya 144 thank you. 144. Nga total 7 al write-in, 10 al blank, ida ka boy, dalda ka reject. Mugtal melekli. Obis ra Governor, total votes cast, tangal niya 161. Gel number 1, rapalot tal Amais Roberts, ang ilaya 144. 144. 7 al write-in, 10 al blank, ida ka boy, dalda ka reject. Kadamorsel Hamlet ra ngarol. Total votes cast ra ngarol Hamlet tangan nga 39. 39. Yung number 1 rabalot tal Andres Napoleon ang ila 18. Number 2 rabalot tal Willard Smau ang ila 18. Daka write in 3 blank daka boy daka reject. Aklamuktal meleklisel Hamlet ra ngarol. Ngarol. Total votes cast, 39. Number 1, Andres Napoleon, ang ila 18. Number 2, Willard Smau, ang ila 18. Daka write in. 3 blank. Daka boy, daka reject. Castle Central Box. Ato mo hangar dalol ko. Total votes cast, tamla nga 19. 19. Gildim la imol marabalot, tel Cherry ni Heisi Singeo, ang ila 12. 1, 2. Mula nga 3 write-in, 4 blank, daka boy, daka reject. Mugtal melaklisel hangar dalol ko. Total votes cast 19, 19. Yung number 1 rabalot, dimle ngiltang rabalot, Cherry ni Heisi Singewo, ngila 12, 1, 2. Mula nga 3 write-in, 4 blank, daka boy, daka reject. At murahang rangasyas, total votes cast rahang rangasyas, ang nga 41, 41. Gildimle imol nga rapalo tel Joel Okada, ang ila 20. Nga write in, el Tafok et Pisong, ang ila 19.
Tul Blanc, Tekaboy, Del Daka reject. Putul Melaklisel Hangarang Asyas, total votes cast Hangarang Asyas, ang nga 41, Gel di imol Mlarapalot, el number 1 el Joel Okada ngila 20, 2-0. Nga total ra 19 el write-in, el Muratafok et Pisong, nga Tul Blanc, Tekaboy, Del Daka reject. At murahang rangar kayukla. Ma total votes cast rahang rangar kayuk lang nga 42-4-2. Gen number 1 na balot el Edburg Mabel ang ila 15-1-5. Number 2 el Sherry Seashore ang ila 26-2-6. Yaka right in lang nga Imol Blanc, yaka boy del daka reject. Muktel melekrisel hang rangar kayuk lang. Total votes cast, tamna nga 42-4-2. Yung number 1 na balot, Edward Mabel, ang ila 15-1-5. Number 2, Sherry Seashore, ang ila 26-2-6. Daka right in, lang nga Onel Blanc, daka boy, daka reject. Marcel Lulubong Alhang, el ngahang ratliw, lang nga 20 el votes cast, total votes cast trahang ratliw at 20. Gel dimle imol marapalot el number 1 si Sally Nakamel ang ila 14-1-4. Nani nga 5 right in, 1 el Blanc, Tekaboy, de daka reject. Mugtal melaklisel Hamlet ratliw. Total votes cast tra Hamlet ratliw am nani nga 20-2-0. Galdimle imol marapalot el number 1 si Sally Nakamel ang ila 14-1-4. Nani nga 5 right in, 1 el Blanc, Tekaboy, del daka reject. At Mortrial Legislature at large. Total votes cast. Amlar niya 149. Gel number 1 rabalot el Alex R. Niraingas ang ila 53-5-3. Number 2 Olympia Pia E. Morey ang ila 64-6-4. Number 3 Burton L. Wong ang ila 61-6-1. Number 4, el Joseph Mtood Kiramur, ang ila 35-3-5. Number 5, el Kadwin N. Sadao, ang ila 49-4-9. Again, number 6, el Billy Ramel, ang ila 66-6-6. Number 7, el Umadip Umi Ridep, ang ila 53-5-3. Number 8, El Kabukol C. Shmul, ang ilaya 52-5-2. Number 9, El Flora M. Tewith, ang ilaya 66-6-6. Number 10, El Euphrasia N. Ramali, ang ilaya 72-7-2. Number 11, El Temi L. Smul, ang ilaya 68-6-8. Number 12, el James Balwong, ang ila 40-4-0. Number 13, el Tewo Isamu, ang ila 41-4-1. Nari nga 3 right in, edaka blank, kemlari nga tablol boy, edaka reject. Klamugtal melakris el legislature at large. Tirakadakal nga rabla abiil, tol tirak like el abiil nga rabalot. Ang number 1 al Alex R. Niraingas ang ila 53-5-3. Number 2 Olympia Pia E. Morey ang ila 64-6-4. Number 3 Burton L. Wong ang ila 61-6-1. Number 4 Joseph Mtood Kiramur ang ila 35-3-5. Number 5 Kadwin N. Sadao ang ila 49-4-9. Number 6, El Billy Ramel, ang ila 66-6-6. Number 7, El Umadip Umi Ridep, ang ila 53-5-3. Number 8, El Kabukol C. Smul, ang ila 52-5-2.
Number 9, El Flora M. Tewid, ang ila 6666. Number 10, El Euphrasia N. Ramali, ang ila 7272. Number 11, El Temi L. Smul, ang ila 6868. Number 12, El James Balwong, ang ila 4040. Number 13, El Tewo Isamu, ang ila 4141. Nga total na 3 write-in, tiya ka blank, tablol void, eda ka reject. Ay kay kita quick result, unofficial results are cell 15th general election na Peleliu State. Ay gidongi la igal result ra proper box ra Peleliu.
Abakbong bawing gawa mama Halang mo kamoy nak ng itili Ibang karalele Ako bigay Iblulak na makbal Bimang Emosi iyan mo Bingal giyaw la pangalan Dal kantilan mo Umaat na bola mabis Bola din Iblulak na makbal Bingan Emosi iyan mo Bingan giyaw la pangalan Dal kantilan mo Umaat na bola mabis Bulangan din Akali ko saraan mo Ba't lang alaonan Pinili ba mo kang nakakarosubi Abakbong bawing gawa mo ba Halang mo kamoy lang ng itili Ang ibang karalele Pagka ko lugay Iblulak na makbal Bingan Emosi iyan mo Bingal giyaw la pangalan Dal kantilan mo Umaat na
kiss. Di ng mukha ko ang lalawin. Lilang mo lang sa amin ang sarangan. Itaraunin asang kulang alam ang mamahalin. Handulang umangat Tumatelang umaldumiwas. Iyang araanin Hamilita Yak di malangin Bangalang Silbem kailin ng relevos. Ako raong si Manglobang Pari. Pinililoyin yung idol ka. Balbutan ni gabi. Kalabib Brian Hatanan. Hilingarangan. Ebola maduan umalakang umalaw sa sali. Iyak-yakabalik ako ba ako? Ebola maduan umalakang umalaw sa sali. Yesu'y anak namin. Bakit daw magtira ka? Parang luto, hello chat. Gilat yun sa mga kamudan nga. Sa tablo yang ikang sarang. Umila hits, umila. As malamak sa mati. Iyakin mga lawak. Solo, eleng latanya. Panalan luto. Yang anis ikaw. Pumata! Bakit daw magtira ka? Parang luto, hello sing-sing. Ilat Diyos sa mga kapudar nga. Pasang tao yang kang magarang. Ila hits, ila days. Ila malang akot na matiye. Ila days mamaklaro nga. Baka di solo, eleng ganyan. Kamaral luto. Yang anis ikaw. Tuyo! Bakit daw magtira ka? Parang luto, hello sing-sing. Umila Diyos sa mga kamudan nga. Pasang tablo yang ikang magarang. Umila hits, umila legs. Umila malamakot na matiye. Umila mga laro nga. Pati solo, eleng gatanya. Amalan mo tu yang anis ikaw. Yang anis ikaw. Yang kaparado mo di Chris Elvision. Watch out! Bakit daw magtira ka? Kaparado mo tu hello sing-sing. Gila Diyos sa mga kapudar nga. Pasang tablo yang kang magarang. Umila hits, umila legs. Umila malamak sa matiye. Siyapin mga dulawan nga. Baka di solo, eleng ganyan. Pamaral luto, yang anis ikaw. Ang halip at mo pahit ikaw.
Amagori meya muchacha, besser chacha, besser disco, ida kanangari, amagar kesi, ematu biwong, emaster meri meri, hammeyato, ida dulu rowo dancing floor, afasinanato, ida berbang, oyaru dua, yang anis diage. Yang manis di lagi, yang muyar luar. Kali ketemu bayi kau, aku yang mau cacai. Betul-betul di mana tapi masih disco, tidak akan ngaruh. Mager kesini, emosi gua, mata tadi meri, kami atuh, tidak dancing floor, hafasunan nato ita berbang, oh ya rua, yang anis dia, yang anis diosannya, I love you. Dari negeri
Asubok lani nabadeke Lumut na kapatakarado Kundi Yung beruse kalwak albang alam Ya malita mazage berusege Amak yung musik Kukungaha Apa jat-jat lebre Katarangahe So aksen magulula rabinga Setlen belen Nabadeke Asubok na lahat Apa jat-jat lebre Katarangahe So aksen magulula rabinga Setlen belen Nabadeke Asubok na lahat Lamok na kamatakarado Kuligin Yung beruse kalwak albang alam Ya malita mazage berusege Amak yung musik Kukungaha Apa jat-jat lebre Katarangahe So aksen magulula rabinga Setlen belen Nabadeke Asubok na lahat
If my broken life
sorry. Aliyah, 2003. Okay, Big good. Street Records. All aboard. Ken Key on the keyboard. With Brother Goda, alongside Brother Gazola. This is a collaboration. Winning combination. Big Street Production. The one and only Gazola. Give it to me, brother. Señorita, Amaral Marcos, Madiway Galtiande, un chocolate, señorita. Okay, kita mo markursel Ngurtmao State 11 General Election. Igel unofficial results sa Central ma proper box sa legislature. Ma total registered voters sa Ngurtmao State tangali nga 469. A total vote cast sa Central box samla nga 99. Silbura number 1 rabalot del Rongul Masahiro engilaya 50. 5-0. Tabura number 2 Willard C. Gumangay engilaya 46. 4-6. Number 3 Chani Tudong engilaya 35. 3-5. Number 4 El Norman Adargaroy engilaya 34. 3-4. Number 5 El Agigo Baktaut Uduy engilaya 53. 5-3. Number 6, El Armstrong Augusta, ngila 29, 2-9. Number 7, El Terence W. Miyosawa, ngila 66, 6-6. Number 8, El Albert Girmugur, ngila 43, 4-3. Number 9, El Diana Smau, ngila 44, 4-4. Number 10, El Neil Fisher, ngila 66, 6-6. Number 11, El Rul Dabdeb, Kangilaya 40, 4-0. Larangi 16, El Right-In, El Moragen, 0, Klolubak. 22, Right-In, El Mora Orukum Demra. 2, Right-In, El Mora Dilon Mariang. 1, El Mora Niro Norbert. 1, El Mora Sakay Ngir Okbay. 5, El Mora Ignacio Ngiraiwet. Matotal right-in ang nga 47. Nga 1 El Void, Daka Blanc, Daka Reject. Sa Ildabora proper box sa Ngurtmao State. Total vote cast sa proper box samlar nga 168, 168. Number 1, Rabalot, Rongul Masahiro, ngilaya 92, 92. Number 2, Willard Sigu Mangay, ngilaya 81, 81. Number 3, Chani Tudong, ngilaya 65, 65. Number 4, Norman Adargaroy, ngilaya 79, 79. Number 5, El Agigo Baktaut Uduy, ang ngilaya 111, 111. Number 6, El Armstrong August, ang ngilaya 61, 61. Number 7, El Terence W. Miyosawa, ang ngilaya 93, 93. Number 8, El Albert Ngirmukur, ang ngilaya 83, 83. Number 9, El Diana Smau, ang ngilaya 103, 103. Number 10, El Neil Fisher, ang ila 96, 96. Number 11, El Rul Dabdeb, ang ila 75, 75. Wala nga total 116 El Right-In, 67 Amlora against 0 Klolubak, 33 Amlora Orukum Dem, 3 Amlora Niro Norbert, 9 Amlora Ignacio Ngiraiwet, 1 Amlora Lintelams, 1 Amlora Richard Tudong, 1 Amlora Choya Ngiraiwet, 1 Amlora Sabo SB. Nga 1 El Boy, Daka Blanc, Daka Reject. Dumuraygel total votes.
Tiang Abdokya Central ma proper box. Total votes cast tamle 267. Number 1 Rongul Masahiro ngilaya 142 142. Number 2 Willard C Gumangaya ngilaya 127 127. Number 3 Chani Tudong angilaya 100 100. Number 4 Norman Adargaroy angilaya 113 113. Number 5, Al-Agigo Baktaut Uduy, ang ilaya 164, 164. Number 6, Al-Armstrong August, ang ilaya 90, 90. Number 7, Al-Terence W. Myosawa, ang ilaya 159, 159. Number 8, Al-Albert Ngirmukur, ang ilaya 126, 126. Number 9, El Diana Asmaw, ang ilaya 147, 147. Number 10, El Neil Fisher, ang ilaya 162, 162. Number 11, El Rule Dabdeb, ang ilaya 115, 115. Nga nga total 163 write-in. Tablol boy, diya ka blang, diya ka reject. Ilaya kaduk mo marukul sel PLLU State 15th State Election, 15th General Election. Igaygal unofficial results. Okay. Makadang ilagay central box, may ilakad mo ra proper box. Makadang morsel office ra governor. Total votes cast ra proper box ra office ra governor 238. Ngel dimle imol na rabalot tel number 1 Amais Roberts ang ilaya 212 212. Mula nga total ra 3 write-in ra proper box mula nga 23 blank ida ka void ida ka reject. Kada mo ra igel uldakyaro uig sel total ma total votes cast ra central ma proper box sa 399 399. Gel number 1 Rapalot, tel dimle imol nga Rapalot, ang ila 300, Amais Roberts, ang ila 356, 356. Nga nga 10 right in, Dory Trill Blanc, diya boy, diya ka reject. Kada morsel hangarangar all, ma total votes cast, tara hangarangar all, amla nga 73, the proper box. Kil number 1 Rapalot, tel Andres Napoleon, ang ilaya 35, 35. Number 2 Willard Smau, ang ilaya 36, 36. Kimla ka right in, namla nga tool blank, diya boy, diya ka reject. Kada morselul dakyal, total votes cast ra proper ma central box, amla nga 112, 112. Agil dulu dakyal Sengkyol Mlora number 1 Andres Napoleon 53 53. Agil Kuk Mlora number 2 Willard Smau 54 54. Nga total ra 5 blank kaya ka right in ilya ka boy ilya ka reject. Kada mo rahang rangar dolol ko dili ka dimle imurmur teringi cherry ni Hazy Singewo. Kada mo sel proper box. Total votes cast ra proper box rangar dolol Hamlet tamle 31 31. Ya cherry ni Hazy Singewo ngila 23 23. Ngay ngawan al right in mas 7 al blank kaya ka boy del ka reject. Ay gelul dakyala Sengkyol ngila cherry ni Hazy Singewo ra central ma proper box rangar dolol Hamlet. Total votes cast tamle 50.
Egel Senkel Ngilaya number 1 El Cherry ni Heisi Singewo a 35. Nani Udakya la 4 El Right In, 11 El Blanc, Diakaboy del Diaka Reject. Kadamor Selhang Arangasyas, Dirikal Dimle Imong Armur Teringi, Armur Telmoringi, number 1 Rabalot El Joel Ogada. Ale? Musubes sengor amloringi a telgibel error matrigi del correct teringi ra kadangar sel proper box ra ngasyas Hamlet. Tumalmol malngarsel proper box sa rahang rangasyas. Tigil mle secure proper box total votes cast tamle 47. Gil di imol mlarabalo tel Joel Ogada ngila 32. Nani nga 7 el right in el Morata Fok et Pisong. 1 el Mora Winfred Rayungolo. 7 el Blanca, Diakaboy del Diaka Reject. Sel de por ahí el Uldakial. A total votes cast, tra proper ma central box ra hangrang asyas, samlan nga 88. Gil dimle imol marabalot, Joel Ogada ngilaya 52. Dakial ay senkero kul ngilaya 52, 52. 26 el right in, total right in el Morata Fok et Pisong. Mawan el Mora Winfred Rayungolo. Lan nga udakya lanan el Blanca, Diakaboy del Diaka Reject. Kadamura hangrang ragayuklo. Total votes cast terang ragayuk, Kersel proper box, amlan nga 54, 54. Kil number 1 Rabalo tel Edburg Mabel ang ila 29-29. Number 2 Sherry Sisyor ang ila 18-18. Yaka right in 7 na Blanca. Yaka boy del yaka reject. Kadamura igel total. Total votes cast tara central ma proper box tara hangrang kayuklo. Lang nga 96. Kay number 1 Rabalo tel Edburg Mabel ang ila 44. Number 2 Sherry Sisyor ang ila 44. Dimla ka right in ang nga utak la 8 tel Blanc, Diaka boy del Diaka reject. Lamurahang rataliw sel proper box sarahang rataliw amlan nga 33 total vote cast. Gel dimla imol marabalo tel si Sally Ramel ang ila 21.
Lani nga 7 el write-in el mura Emery Wenti. Lani nga 5 el blank, que deka boy del deka reject. Ado mura igel total. Maigel uldakya la total votes cast a 53-5-3. Gel dimle imol merabalot el si sali ramel ang ila 35. Udakya la igel right in el mura Emery Wenti amle 11. Lani nga 1 el mura Chinkel. Lani nga 6 el blank, deka boy del deka reject. The more legislature at large, ya blue rablilio legislature at large sengi $1 arteim. Total votes cast tercel proper box ra ablilio amle 238. El number 1 rabalot el Alex Arngilainga sangilaya 110. 110. Number 2, Olympia Pia E. More, ang ila 50, 50. Number 3, Burton L. Wong, ang ila 48, 48. Number 4, El Joseph To Giramur, ang ila 58, 58. Number 5, El Kadwin N. Sadao, ang ila 77, 77. Number 6, El Billy Ramel, ang ila 120, 120. Number 7, Umiridep, Mosubes. Ang ilaya 126, 126. Number 8, El Cabocol Si Smul, ang ilaya 59, 59. Number 9, El Flora M. Tewid, ang ilaya 84, 84. Number 10, El Euphrasia N. Remlig, ang ilaya 105, 105. Number 10, El Temi El Smul, ang ilaya 50, 50. Number 12, El James Pelwong, ang ilaya 117, 117. Number 13, El Tewo Isamung, ilaya 85, 85. Nanya total 3 write-in, edera blank, get 2 void, edera reject. Adal mura igelul da chiaro rui, $3 trigel top 5. Michael total votes cast tamle 399. 399. Number 1 al Alex Arngilaingas. Ang ilaya 163, 163. Number 2 Olympia Pia E. Morey. Ang ilaya 114, 114. Number 3, Burton L. Wong, ang ilaya 109, 109. Number 4, Joseph Mto of Kiramur, ang ilaya 93, 93. Number 5, El Kadwin N. Sadawang ilaya 126, 126. Number 6, El Billy Ramel, ang ilaya 186, 186. Number 7, El Umiridep, ang ilaya 179, 179. Number 8, El Cabocol Si Smul, ang ilaya 111, 111. Number 9, El Flora M. Tewid, ang ilaya 150, 150. Number 10, El Euphrasia N. Ramlig, ang ilaya 177, 177. Number 11, El Temi El Smul, ang ilaya 118, 118. Number 12, El James Pelwong, ang ilaya 157, 157. Number 13, El Tewo Isamung, ilaya 126, 126. Nanya total ra 7 el write-in, daka blank, 4 el void, e daka reject. I get result tercel Peleliu State 15th general election, unofficial results. Madiregal Ngartmao State 11th general election, unofficial results. Iro malmusulang.
Ang nga kami with the Montiel Lalong Makadong Officer Election Commission 4881554.